ayağına çeyin 20 reket taravih namaz inşallah okuyuyoruz. Bu birinci sizlerge bir cariya, malumat katarı. İkinciden Ramazan ayı kutlu uşunday berekeli ay. Her bir saat emes minutasında kut var. Her bir sekundasında bereke var. Mümkün boluşunca ibadatka belimizni beken baylaylı. Kur'an okuydu. Eң çoğun бүгүнкү күндөгү musulmandардын musulman эместерден артта калганыбыздын биринчи себеби биз Курандан узак болуп кеттик. Биринчи себеби ушул. Канчалык үммөт Куранга жакын болсо, ошончолук берекеге, ошончолук бакытка, ошончолук Алланын жардамында, ошончолук жеңишке жакын болот. Канчалык Курандан узак болсо, ошончолук Алладан узак, ошончолук Алланын жардамынан узак болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, менин балам окуп атат, менин атам окуп атат деп кыйынсына бербей, мен окуп атам дейт. Ар кимдин көңүлү өзүнчө, ар кимдин эсеп китеби өзүнчө, ар кимдин таразасы өзүнчө. Ошон үчүн бири-бирибизди Куранга чакырайлы. Биз ушундай абид болойлу. Alim bolaylı, dai bolaylı. Mundaki aytkanda her birimiz ibadat kıluşu, жақсы ibadat kıluşu, namazı taştabay turgan, Kur'an'ı taştabay turgan, zikrini taştabay turgan, duanı taştabay turgan, aramdan saktaba turganlardan bolaylı. Bu abid. Alim özümüzün tiyešeli, özümüzün yaşamımızga tiyešeli adal aram dersen ilimin bileydi. Sodager özüne jaraşa, dihqançı özüne jaraşa, ata olsanız atalık ilimdi, bala olsanız balalık ilimdi, bir turan olsanız bir turanlık ilimdi, jetekçi olsanız jetekçilik ilimdi, başı içi olsanız başı içi ilimdi, koşuna olsanız koşunalık ilimdi, bilim her birimizge boyunumuzдағы farz. Üçüncüsü dai olayım. Biz tuğanlar sözsüz özümüz жақшылықты bölüşe turganlardan bolayım. Жақшылықты жеткире turganlar, жақшылықты çakıra turganlardan bolayım. Irak göre turganlar, payda kalay turganlar. Biz sözsüz davat bereydi. Allah'ın жалғыздығына davat bereydi. Bizim akidamız ушундай болsun. Allah var, şerigi жоқ, жаралганга окшош эмес бул. Ушуга her bir adamga çakırıp, her bir adamga балдарыбыз, неберелерибиз ким гана болбосун, söz kalimasını okuyunuz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bilevi bilmeyi. Aytıp görünüz, bilevi bilmeyi. Biz buğa hiç hoş kömürümüz, buğa kömür bulmaya atağız. Koşunlarımız bilevi bilmeyi mi? Dostumuz bilevi bilmeyi mi? Sizin kol aldığınızda işte atlamış kelimanı bilevi bilmeyi mi? Sizin açanlığınız bilevi bilmeyi mi? Siz nebereleriniz bilevi bilmeyi mi bunu? Gelininiz bilevi mi? Biyoğlanınız bilevi bilmeyi mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bilgen olsa elhamdülillah nur üstüne nur. Başkaların karaylı. Beş vakit namazda çakırışlardan olaylı. Aytaylı, namaz oku. Namaz okusa bolboydu. Namazı çok kabırga barıp kalmasın. Bari kabırga barat, bırak namazı çok barıp kalmasın. Barsın, biz de barabız, bırak namaz menen baraylı. Namazı çok barıp kalmaylı Allah'ın aldığına. Men seni jarattım, men sana göz verdim, akıl verdim, ağı sezim verdim, jaşlık verdim, güç kuvvet verdim, nimetlerdi verdim. Sen ne kılıp geldin desen, namaz çok geldim dep aytaylı o. Çok tuğanda. Namaz Allah'ın ulu parzı, ibadatlardan en abzeli. Birinci oçilik, birinci keseke koyaylı. Kalgan cumuş diyakmayak arkada, ikinci orunda. Birinci namaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı dünya menen koştaş otkanda dagı şu pultu südürölüp bırak namazda gerekti. Biz kişide başımız olursa barmaya kaldık. İçimiz olursa barmaya kaldık. Настроениябыз düşse barmaya kaldık. Ya. Настроенияны karab okuy turgan namaz emes bizdin namaz. Biz işimiz bolmayı, işimiz бүтпөйбү, karız emes be. İşimiz oğlan çıkpayı, жүрüşpey, kızıktırmayı. 5 vakit namaz, Allah Teala'nın bu parzı bizge. Kaçan akıl var, dinsoluk var, can var, namazı taşlabayla. Bırak aytaylı namazı, başkaga çakırsak özümüz namazımız beken bolot.
Башкаларды намазга чакырайлы. Ай, намаз деп. Kur'an, gün sayın Kur'an'a vakit vereyli, vakit vereyli. Kur'an, Allah'ın sözü, Jaratkan'ın sözü. Kotarmasını da okuylu, tafsirlerini de okuylu, vakit vereyli. Arapçası sözsüz. Mınday Allah Teala'nın gayra mümkünçülük bilmeyin kaçan bir etkandan, bunu Allah Teala bizge bugün berdi. Bu egemenlilikti berdi, din erkinligin berdi, Kur'an okuğanға mümkünçülüklerdi berdi. Kitaplar, Kur'anlar turat. Bir vaqtda kitaplarni gölge varıp göbetele, jerge varıp göbetele, tündesi okuytele, bir ayılga, bir rayonga bir ele kitap bolatele, kança degen korduk, bir kitapты tabuş üçün bir aylık sapardı kılatele. Bugün kanday degen alhamdulillah her bir uyda Kur'an var. Bunu okuvasak bizim baktısızlığımız tuğan bilip koyunuz. Bunu Kur'an ilip koyuş için verilgen emez. Şkafka koyup koyuş için verilgen emez. Kur'an ölükler için düşkön emez. Kur'an tirüler için düşkön. Ölüklerge elbette soğuğu var. Soğuğu zor. Şafaatı zor. Alcında talaş yok. Birok tirülerge düşkön. Tirülerge. Ölgen kişiyi alırken amal kılmaydı Kur'an'a. Tirü amal kılar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bizge düşürüp verdi. Uşlar Kur'an beni yaşasın deyip verdi. Kur'an'ı çeşmelep versin deyip paygambardı verdi. Sahabalar maydanın adamlar erkekleri oldu. Kur'an'da çeşmeleş için düşündürmelep bardığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem negizgi maksatı uşu. Şu için tuğanlar bardıq kitaplarda okuva degen jerimiz yok. Oku, Kur'an'dan keyin oku. Gezek Kur'an'dan keyin, vakit Kur'an'dan keyin, kurbançılık Kur'an'dan keyin. Biz birinci Kur'an'da aldığa koyuyla. Kur'an'da aldığa koyğanda Kur'an aldığa tartar. Kim Kur'an'da arkaga koysa, Kuday saklasını baktısızlık Kur'an'dan arkaga tartar. Şu için inşallah Allah Teala'nın kalamı, Kur'an menen adam Allah'a çakındaganday, bir daha başka amal menen anday çakınday almaydı tuğan. Bizim жүрегimiz öldü, açılmay atar. Bizim жүрегimizde şunda bir sezim oygonmay atar. Ne için ben Kur'an'ı öğrenem degen kızığı yok. Ne için? Bardıq dersege, internetke kızığa, akçaga kızığa, kız ballar ayallarga kızığa, oynogonga kızığa, banyaga kızığa, tamak içkenge kızığa, jakşı kiyingenge kızığa, ar bereketli okuğanga kızığa, ar kандай süylөгөнгө kızığa, ar жерге barganga es alganga kızığa. Niye kızıkpay? Kur'an okuğanga kızıkpay. Kanday degen çoğ şaytandan aldoosу, kanday degen çoğ jakşılıktan kur kalуусу, kanday degen baktısızlıkka türtүүsü. Tuğandar anday olboy. Gelingizler inşallah şu bugünkü uşunda ıyık tünde, ıyık ayda, hatım Kur'an bütkönden keyin, Kur'an'ı baştan ayağına çeyin okuduk. İmam Abu Hanife rahmatullahi aleyh, bizim mazhab başçımız aytar, Kur'an'ın akısı her bir Müslüman erkek ayalga bir yılda az degende 2 jolu baştan ayağına çeyin okup çıkış gerek. Siz özünüzge soru veriniz. Siz okup çıktınız mı? Kur'an'da Arapçası okup çıktınız mı? Siz şu Kur'an'da Arapça olmadan gibi bizim özümüzün tilimiz Kırgızça, gebirlerki Özbekçe, gebire Kazak, Tacikçe, Uygurça, Dungança. Siz özünüz tilinizden de oşanı bir kotarması okup çıktınız mı? Bugün günü bak. Eğer de siz özünüzge soru veriniz, erteki Allah'a jolukanda Allah'ın kitabın kança kadırladınız? Kança siz uşuna kanday vakit verdiniz? Kanday bağıtladınız siz Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'ın ayı, dualar kabul bola turgan ay. Uşun için inşallah biz barbız şuna bir çün yürekten dua kılaylı. Jaratkanım inşallah Kur'an'a dost kılsın. Kur'an'a vakit vereyli, Kur'an'a vakit vereyli. 24 saatin sizde aytkan jerimiz yok. Tigin emunday kıldırtın. Bir saatin beri koyunuzda soran atağız. Bir saatin üydele veriniz, ofiste veriniz, cumuşta veriniz, saparda veriniz, göçük ayakta olsun bolunuz. Kur'an'a bir saat vakit veriniz. Amal kılaylı. Amal bizi kütüp alat. Kur'an bizi kütüp alat. İstiğfar bizi kütüp alat. Zikirlerimiz bizi kütüp alat. Dualarımız, sadakalarımız bizi kütüp alat doğanlar ahirette. Bizi kütüp alat. Adam canı çıkmadılar. Bugün ben azı canaze okup geldik. Bir dostumuz vardı Ali Şeyh degen. Maşallah kança yıldan beri davat kılgamına ısık atadan bulup ele. Uşul dedi bir esime gelip bana ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytan adamın canı çıkmadılar uçurda. Tuğanlar da gelir, perişteler de gelir. Tuğanlar hareket eken, mâde akhara, elini seni taşlap gitti, kança bala taşlap gitti, kança mülk taşlap gitti deydi eken. Perişteler gitti, aytat eken, mâde kaddama, aldığa ne jüverdi eken? Aldığa ne jüverdi eken? Bunu kütüp ala turgan. Jakşılıktardı jüverdi mi? Namazdı jüverdi mi?
Amal jiberdimi? Sadaka jiberdimi? Neni jibерди алдына буну күтүп отурган? Аркада го таштап кеттиңиз ага, ансыз деле таштамакчысыз. Бирок сизди күтүп ала турган, сиз менен түбөлүктүү, сиз менен ажырабай турган, сиз менен бирге боло турган амал барбы жокпу? Амал барбы жокпу? Жабраил периште келди. Периштелердин мырзасы Мухаммад алейхиссаламга келди. Адамзаттын мырзасына. Периштелердин мырзасы адамзаттын мырзасына келип айтат: "Я Мухаммад, ey Мухаммад, иш ма'ши фа иннака майитун." Канча кааласаң жаша, бирок баары өлөсүң. Пайгамбарлардын пайгамбары, Алланын эң сүйкүмдүүсү, адамзаттын мырзасы, калай калктын улугу, эң ыйыгы, бардык пайгамбарлардын имамы, бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Шафаатул кубра, маками Махмуддун ээси. Жабраил периште эмне деп атат? Каалашыңча жаша, баары өлөсүң деп. Каалашыңча жаша, канча жыл жашагың келет? Канча жыл жашагың келет? Баары өлөсүң. I'mal ma'shi fa innaka majziyun bihi. Кандай амал кылсаң кыла бер, бирок сөз акысын берилет, ушуну унутпа. Кандай амалсаң кылсаң кыла бер, алдасаң алдай бер, чын сүйлөсөң чын сүйлөй бер, кыянат кылсаң кыянат кыла бер, аманаткөй болсоң аманаткөй боло бер. Зинада кыласыңбы, кылбайсыңбы, урлук кыласыңбы, кылбайсыңбы, кумар ойнойсуңбу, ойнобойсуңбу, арам жолдо жүрөсүңбү, жүрбөйсүңбү, эмне кылсаң кыл. Бирок сөзсүз бунун акысын аласың. Ар бир сөздүн, ар бир амалдын, жакшылыктын дагы, жамандыктын дагы Алла сөз акысын берет. Ал адилеттүү зат, ал боорукер зат. Сөзсүз. Пайгамбарыбызга айтып атат буну. Периштелердин мырзасы, адамзаттын мырзасына айтып атат. Сен кандай гана амал кылба, сөзсүз акысы берилет. Ар бир көз жашыңа акысы берилет, ар бир зикириңдин акысы берилет, ар бир жакшы сөздүн акысы берилет, ар бир кадамдын акысы берилет. Аллаху акбар. Kim үйден дарат алып мечитке жөнөсө, ар бир кадамга сооп жазылат, ар бир кадамга күнөө кечирилет, даражасы көтөрүлөт. Мечиттен дарат алып, үйүнөн дарат алып, мечитке жөнөдүбү? Ихрам байлап алып, ажылыкка жөнөгөндө сооп алат дейт. Эрте менен мечитке барган, колунда имандын байрагы, эрте менен базарга барган, колунда шайтандын байрагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду: ар бир кадамга Алла Таала ушуга эсеп берет. Ар бир кадамга сооп берет. Кудай сактасын, эгерде уурлукка кадам таштаса, кумарга, зынага кадам таштаса, анда ар бир кадамына күнөө жазылат. Ар бир кадамына күнөө жазылат. Ва ахбиб ман ши фа иннака муфариқун. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям Жабраил периште айтат: кимди сүйсөң сүйө бер, бирок сөз ажырайсың. Атаңды жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Апаңды жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Аялыңды жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Балаңды жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Кызыңды жакшы көрөсүңбү? Небереңиби? Досуңбу? Кимди гана жакшы көрбө? Ва ахбиб ман ши фа иннака муфариқун. Кимди гана жакшы көрбө? Сөз сен анда ажырашасың. Өзүнчө боло турган күн келет. Ва алам билип кой. Ne de adet bilip koy. Şarafal mu'min. Enne şarafal mu'min. Mu'mindin şarapatı kıyamul leyl. Tünde turup namaz okuda. Ve izzahu istigna'uhu anin nas. Mu'mindin izzatı, imanlı adamdın izzatı ne deken? Adamların göz karandısız boluda. Adamların akşasını sanava, anın baylığına göz artpa, şilekeyini koyulpa, kança olsa boluyorsun. Ada izzet, bakıt Allah koygan emez. Aga beyiş koygan emez. Beyiş amalga koygan. Amalını durursa, iki dünyada baktırı olasın. Adamların mal mülküne biz kızıkpayız. Bizge bergende kaniyet kılaylı. Peygamberimizden gelip sıradı. Ya Resulallah, bay olun gelet. Peygamberimiz ayette, kaniyetli tutanda en bay sen bolasın dedi. Kaniyetli tutanda en bay sen bolasın dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kandayla? Özünüz aytыңызчы, адамзаттын мырзасы, Бактулуктун туу чокусундагы адам, 2 күн катар курсаны тойгон эмес. Айша энебиз айтат, 3 ай өтөт эле, казанга от жагылбайт эле. Жашоо кандай өтөт эле десе, бир курма менен, бир карандай суу менен, алал асфадайн, 2 карандай суу, карандай курма менен өтөт эле жашообуз дейт. Бирок Айша энебиз кандай бактылуу, кандай даражалуу, Алла Таала Айша энебиз тууралуу Куранда аяттарды түшүрдү. Хадича энебизге Алла субханаху ва таала салам жиберди. Эмне деген аялдар, эмне деген кереметтер булар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кара. Колуна бир уч арпага, бир уч будайга курсак тойгон эмес, арпага тойгону бар. Бирок пайгамбарыбыз айтты, бир күн ачка болуп, бир күн ток болгон жакшы. Ачка болуп, сабыр кылып, сабырдын сабагын алып, ток болуп, шүгүр кылып, шүгүрдүн сабагын алганым жакшы. Бүгүн биз неге болдук?
жүрегimiz açköz болып қалдық, тойбаған болып қалдық. Пайғамбарымыз айтты, тойбаған нәпсиден пана тине. Анткени бұл нәпси сені чоқуңды жейді. Сені сөзсіз дозаққа алып барып тоқтатпайынша бұл аяғына шейін шығады деді. Қаниет қылайды тұрған, қанша Алла Тағала өмір берді, қанша Алла Тағала рызқы берді, қанша Алла Тағала бала шақа берді, шүкір қылайды бөліп бергеніне. Варда бима қассамалла такун агнан нас. Пайғамбарымыз айтты, Алла бөліп бергенге разы болып қоя берген, ең бай сен боласың адамдарға. Туғандар, күнәлерден сақтанайлы. Бұл ибадат, ибадаттарды атқарайлы. Бұл өзінше ибадат. Шүн үшін иншалла дуа қылайлы. Көп дуа айттық зикірлерге, тілімізді зикірге өндірөйлі. Біздің тілімізше жалған сөйлегенге көнгөн. Біздің тіліміз дүниені мақтағанға көнгөн. Біздің тіліміз мақлуқты мақтағанға көнгөн. Біздің тіліміз өзімізді мақтағанға көнгөн. Біздің тіліміз барлық тоба қылдым. Мұндайша айтқанда шайтанда разы қыла тұрған нәрселер өгеріп қалғанда. Жоқ туған, өзгертөйлі. Рамазан ай өзгөрүүнүн айы. Рамазан ай өзгөрүүнүн айы. Ушу Рамазан айда Аллаға дуа қылайлы. Аллахым мені арам жашаудан адал жашауға өзгөрткүн. Мені ташпоолдуктан боорукерлик жашауға өзгөрткүн. Дозоктун жолунан я Алла бейиштин жолуна салгын. Я Алла нәпсинин жолунан ибадаттын жолуна салгын деп. Өзгөрүү. Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kılaydı. Allah özgörtkün meni. Жүрөгүмдү özgörtkün, мүнөзүмдү özgörtkün, ibadатымды özgörtkün, göz karашымды özgörtkün, işenimimdi özgörtkün, kul мүнөзүмдү özgörtkün, amalımı özgörtkün ya Allah. Allah, geçe kандай деп айтты. Ne dedi? Abu Hazim, Süleyman bin Abdülmalik padişaha. Ertege kıyamet günü Allah'a jolukanda kандай болот экенбиз? Kандай жолугар экенбиz? Olgoy эле. Amalыңызды Kur'an'a salып көрүң. Kur'an'a kança toora келсе, кудду ошондой жолугасыз. Бүгін мен өзімді Құранға салып көрейін. Сіз өзіңізді салып көріңіз. 8 миллиард адам өзін Құранға салып көрсін. Ошоға жараша ақирет болады. Болды. Башқасы емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрағанда Айша енемізден келіп сұрашты. Я Айша, пайғамбарымыздың өзі қандай еді? Жашосы қандай еді? Айша енеміз таң қалып тұрып жооп берді. Құран оқыған жоқсыңар деді. Пайғамбардың жашосы Құран эле. Құранда эмне болсо пайғамбардың жашосунда бар эле. Пайғамбардың жашосунда эмнени көрсөң, Құрандан табат эле. Басып жүрген Құран эле. Мына Құранның берекесі, нуру. Құран адилеттүүлүктү издесеңиз, Құрандан издеңиз. Боорукерликти издесеңиз, Құрандан издеңиз. Акыйкатты издесеңиз, Құрандан издеңиз. Чындыкты издейсизби? Бактылуулукту издейсизби? Құрандан издеңиз. Құран сизге айтып берет. Бактылуулук каякта, адилеттүүлүк каякта, боорукерлик каякта, ынтымак каякта, биримдүүлүк, достук каякта. Құран айтып берет. Сиздин багыңызды Құран айтып берет. Ошон үчүн Ağay Müslüman bir turanda tilimizi zikirge göndüröylü. Luqman Hakim balasına aytkan, balam, sen tilindi göndürgün. Allah'ım mağfirli degen söz var. Ne degeni? Ya Allah beni geçirdi. Ordundan turganda, oturganda, uktayında atkanda, jakşılıkta, jamanlıkta Allah'ım mağfirli. Tildi göndürünüz. Ya Allah beni geçire gör. Ya Allah beni günahlarımı geçirdi. Göndürünüz tildi. Allah'ını maqtağına göndüröylü, Allah'ını dağa zamanına göndüröylü, Allah'ını uluqtağına göndüröylü, Allah'dan bolot degenge göndüröylü. Жақсылыққа жеттіңіз бе? Мен жеткен жоқпын, Алла жеткірді. Жамандықтан сақтандыңыз бе? Мен сақтанған жоқпын, Алла сақтады. Bir günde az degende 20 жол айтыңыз ушуну. Алымдар айтат. Иршаду Сали деген китепте Кустулани рахматуллахи алейхи алып келген бул китепти, ошо риваятты терең кетпей, ушул жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен бейишти көрдүм, бейишке кирген ар бир факир деп, кейбирлери кембагал десе, кейбирлери айтыптыр. Хаул менен кубатты bir күндө 20-дан 50-ге чейин айткан киши депти. Бунун мааниси мындай. Bir күндө жакшылыкка жеткен болсо, менден эмес Алладан деп айткан, жамандыкты тыйып кала турган болсо, макулбу? Жамандан, күнөөдөн, жаман арамдан сактанса, менден эмес Алла сактады деген ушул адам депти. Ушундай адамдар бейиштин орун ала турган адамдар депти. Şunun için mümkünçülük boluşunca turganlar жақшылыққа чакырайлы, жамандықтан кайтарайлы. Алла Таалам кереметте алхамдулилlah дават берип койду бизге. Рамазан айда чыгайлы, тугандарга барайлы, досторго таанып алгандарга барайлы. Ар бир үйгө, ар бир мусулманды кушкабарлап, мусулмандын баардыгын мечитке чакырайлы, жакшылыкка чакырайлы. Кудай кааласа жакшы ыймандуу чөйрө курулат. Ыймандуу чөйрө курулса, райымдуу жашоо берилет. Ыймандуу чөйрөдөн кийин райымдуу жашоо берилет. Пайгамбарыбыздын алып келген, Алла Тааланын тарабынан алып келген жашоо райымдуу жашоо. Байлар кембагалдарга райым кыла турган жашоо. Күчтүүлөр алсызга райым кыла турган жашоо. Эркектер аялдарга райым кыла турган жашоо.
көпчүлүк азчылыкка ырайым кыла турган жашоо. Адамдар айвандарга ырайым кыла турган жашоону алып келген пайгамбарыбыз. Аллаху акбар, рухамау байнахум. Аллахнын элчиси баш ийип, сахабаларга Алла Таала ушунун натыйжасында ушундай белек берди, өз ырайымдуу кылып койду да. Биз эмне үчүн биз бүгүн эмне үчүн бирибизге залым, биз бирибиз эмне үчүн бүгүн ушундай жеп көргөн, жаман көргөн, касташкан, душмандашкан, бирибизге жамандык кылган. Туган Аллага баш ий берсек ушундай болот. Пайгамбарыбызга баш ий берсек ушундай болот. Атиуллах ва расул лааллакум турхамун. Кур'анда Алла Таала айтат: Аллага баш ийгиле, Аллага моюн сунгыла, Алланын айтканын аткаргыла, Алланын тыйганынан тыйылгыла. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийгиле. Пайгамбардын таштап кеткен сүннөтүн бекем кармангыла, жолун бекем кармангыла. Ал макталган жол, ал нурланган жол, ал болсо берекелүү жол, ал бактылуу жол. Пайгамбардын сүннөтүн бекем кармангыла. Не болот? Силерге ырайымдуу жашоо берилет. Ырайымдуу жашоо берилет. Байларга дагы, кембагалдарга дагы, бийлерге дагы, жөнөкөйлөргө дагы, эркектерге, аялдарга да ырайымдуу жашоо берилет. Качан Алланын элчиси баш ийип ордосо, Алланын элчиси баш ийип качан ордойт? Качан биз өзүбүз жүрөктөн ниет кылсак, биз бири-бирибизге жакшылыкка чакырсак, бири-бирибизге жардам берсек. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ва та'авану алал бирри ват тaqва, ва ла та'авану алал исми вал удван." Силер жакшылыкка жардам бергиле. Бири-бириңерге жакшылыкка жардам бергиле. Күнөөдөн сактанганга жардам бергиле. Душмандыкта, күнөөдө жардам бербегиле. Бул Алла субханаху ва тааlanын чакырыгы. Алланын чакырыгына лаббай дейли. Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга жар болсун. Дуаларыбызды кабыл кылсын. Аллахым иншалла ушу жакшы ниеттерге жеткирсин, жакшы күндөргө жеткирсин, жакшы түндөргө жеткирсин. Ар кандай кырсыктардан Аллахым сактасын. Ар кандай апат балелерден сактасын. Күтпөгөн жерден келген жакшылыктарды насип кылсын. Күтпөгөн жерден келе турган жамандыктан Аллахым сактасын. Биз алсызбыз туган, көп кепсейбейли, көп текеберленбейли. Биз өтө алсызбыз. Алла Таалага бечара, өзүн кол алган, кичпейин, жөнөкөй, өзүн алсыз муктаж ушул адам жагат. Текеберликти жакпайт Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн бири-бирибизге текебер болбой, бири-бирибизге зулумдук кылбай, бири-бирибизге жамандык каалабай, бири-бирибизге ырайымдуу жакшылык каалаган, артыбыздан жакшы сүйлөгөн, бири-бирибизди айыбыбызды жашыра турган, бири-бирибиздин кемчилигибизди жоя турган, бири-бирибизди чын жүрөктөн сүйүп, жакшы көрүп, аны жакшылыкка чакыра тургандар кылсын. Иншалла аманат дүйнө, 50 жылга чейин ким бар, ким жок Кудай билет. Бирок иншалла Кудай кааласа, жакшы иншалла бири-бирибизге дуа кылайлы. Ошондой болсок, аз жашасак да бактылуубуз, оорусак да бактылуубуз туугандар, балалуу болбосок да бактылуубуз. Кандай болсо дагы ыйман менен жашаган адам ар кандай абалда бактылуу да, ар кандай абалда бактылуу. Ошон үчүн иншалла ыйман менен жөн эле тилибиз менен айтып койбостон, ыймандын аракетин кылайлы, ыйманга чакырган аракетин кылайлы, ыйманды кыймыл аракетке алып келели. Мына ушул алхамдулилlah бардык үммөттү ниет кылайлы. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бардыгын хидаяттын ниет кылайлы. Колубуздан келишинче кайерде гана жолуксак, кайерде мүмкүнчүлүк болсо аларга иншалла калимага тавхидке чакырайлы, Кур'анга, пайгамбарыбызга чакырайлы, ахиретке, бейишке чакырайлы. Бул чындык болот, бул акыйкат болот. Бардык пайгамбарлар ушун үчүн келген. Ушунча аракет кылайлы. Аракет кылабыз иншалла. Алла Таала иншалла кабыл кылсын, жаратканын берекесин берсин. Азыр Кудайым буйрса биякта бизде балдар кара? Кызматта балдар барбы? Даярбы? Эми азыр туугандар мында кече сиздерге айттык эле. Иншалла баарыбыз бир бөлмөгө барыбыз батпайбыз да. Ошон үчүн иншалла биздин медресебиздин окуучуларынын кичине бир жөнөкөй жерде тамак жеген жерине барып кичине осуп койсоңуздар кандай дейсиз? Болобу? Эми ресторан эмес да, эми тойкана эмес да, чын заранее айтып коюп, ал жерге киргизип алып, ушул жерге чакырабы дебегиле да. Эми ошон үчүн иншалла Кудай кааласа атай ушул сиздерге азыр дастаркан жайылды. Кичине иншалла дагы остойт. Кичине иншалла анакей Кудай кааласа үйдөргө иншалла. Эстегенде бир мүнөткө тууганда отуруп турайлы азыр. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кымбаттуу келип жамаатка кошулуп ушул маселе тепширүүгө окуган келген жамааттан улууларыбыз окшойт, улууларыбыз менен окшойт. Ошол баардыгы жөнүндө болсо эле ыраазычылык Аллага, максат ажы Аллага, максат ажы Алланын жамаатына, ошол жерде мугалимдерге, окуган балдарга, баарына сиздердин атыңыздардан чоң ыраазычылык билдирип коеюн деп чыктым. Өзүм алып, мен эстим айткан жок. Бул катары ошон үчүн Алла разы болсун.
иншалла Мураты Жанат Университет жамааты басшылары біз келіп ушул жерден бешкенде улуу ушул айга жеткизген Алла Таала аттуу сериштирүүгө барасы ушул улуу айдын негизги ибадаттардын бул тарихти шешмеден окуганда насиптер Алла Таала сериштирүүгө келип ушул жерден ушул хатын кылганга насип эткенге Алла сериштирүүгө болсун. Biz gelip bu yerden andan çok kamkoluk gördük. Şu bunlar şu üniversite geçten başladı. Bu üniversitenin alıp gelip karşı sizlerden hizmetlerinde gördük. Şurarsız bir koyda atarız. Zaten çalışacaklar, tüzletmezler. Çekindik olduk. Biz yeni gördük. Kağalımız yeni oturtmuyorlar. Kadın bulup geçsizler. Koydan çaydan beri vardık. Muhtaçlıklarını karşılık verdiğiniz karşı hizmetlerine çok rahmet. Allah razı olsun. Bağımızda Allah Teala şu Rozay'ın aramızda şu karşı götürücünün meselesi Rozay'ın ulu sağlıklarının ulu üretkilerini tatlıklı ortamları Allah Teala zaten ibadet imanlarından Allah Teala zaten Allah'a götürücünün meselesini. Bu da şöyle davranır. Maksat hazır, davranır, dinleyen, şu hizmet olan, belirli, alımda bir çıksın sizlerden, şu zekanında kalırsa, bizimle. Hayırlı olmayan sizlerden çok yapmak, Allah'ınız olsun. Ben temsilde müdahale ötestekleri var da çok az tutulması. Eşyalarını yok, bu hafta geç olup aldı. Tamamımızda. Allah hazır inşallah gösterençe. Bundan sonra bu kiyimligi barımızda cay var. Tiyaktan dastarpondan o şeyden dua kılabız. Olur mu? Bana Caratkan'ın barımızda жақсылықта жол отырсын. Allah akılın da